ci to ko social media dor ke qui kun ta danan kun ware ke ja ki ta danan chagu jino te ne ti gor ke men kane ti gor ke show so na magor jano de jalarten jojo gwan o ti ke tungwan long de char lat ke jen jogo pai we ke qui kun ne ru chichuru yala kan odong de kan gor no de kan uni kan man de kan ka tuom man western world uni tente ka africa an odong de rande rod bena gor shek ki de rande rod gor chobarar maniam culture an kon wari te tung wan long to pen kon ti kon ka de long am let kon ka ka culture nuar la kon alar no ne ala nyal la we gur gni je dorian la wula jena bawa banyal ba jawlar gur yo mi chi nyala nok ngai kon bala nyala wi de la te go gwada dana gur ge jetin wut yo mi chi nyal che wut che nok mi chi gar ngajin wo de shian ndera wo kel ke de ka ne dong de kwen ngwada mo bi nyal poinde mi chi wut che lar no beje kwen bude jogo no de re lar chang en kwen bi nyal jen poinde ba kule jien ba dor shemane ba gwan kana man ba ko laler ba ga jogo no ta ke wut mi shanok ku da mo gor jeno be ben chang be bi jogo no ba kwen yo bi shemane nyal bi kan nyal bi kan jogo no mo gwa pan ko shi ben kan ne nyo jeno jinti ka dus kan ne kien no go reda na bi point diet gat ka dangraw ki dien nyamo bi kan nyaden jogo no bene lo nyurtan mi ci ka lo nyur bi nyal ka lar men gwada dana betin no gat chienga an gadamo ayo bi diet gat ka bi ka nyur bi kan o gwaya bi kan tich ba nyalo ba jogo no rai ni bokka jen ramadan ci lat no men rai ka je no gat do aran dien yo mi charo da yo be blad diet ke mi ci diet ke ci kana nok bi kana jogo no jong ya bechan and when mo bi point de anyal be jen be wud dan la gore ki lumde be jogo no ani wercheng urai ni ke chiamare wud be kule jen be bencheng be nok da kanyal be kule balar no che nyadun chanok an nyadun me beje kwen yo mi ci kan lat ke cha jeno ko chiamane nyal che tok ba nyal chu jogo no chine no gana becheng no ba kwen mo ba je to and then be good point there be nyal be yo kwen bokten kono kwen ga nyal be go yor pin baden kwen point cha kwen lora ba te ka ngot la yat ka pintin no jin wud danan kwen man kwen nyal ba yik te ka ngot kan ngora to man yam nyada no chine gurno bi sheng jek nyada bi kamtin kono gore chine guro nyada bo shu gwada danan titin iyo but barode chu yach bona ko di nyadun tereng me bejek jana na kula wona ko ne binyal barode be yajin wona ne doro chen me goni chen bi gientin beneti kel kono shoda amene dongda re bat re jwadni re rianga ke de dial kon be kan ga kwan pin ko biran be kan shwaran ken shoda kiran ken shegde namo malalat ka don were no e wula jeno be shik be jogor kenya after that mishi ko go bu ko dorian mitte mishi onwan kake no e wuti te ga siang mi jego ki shiki te ga siang mi jego binanya go lu joke jog no binyal mi dong chi gang ngan shoda be jen bodor sheman be shemanu jogo no tine kare kono nga kono shoda kaman gang ne ene mekana you know la tetin anyok bo an nyam chode yai ka gwas dan chu menatama la ja la no ramman bine da kono jara mo bala ni lia ko ne dia loke yo mi chi karo en yaji no bu point and good a chen jene we dodien a chen be lo te jor ko run diok ne de je gwano chi de na mo che blo ka jra meni chek bo borogang li be chode ka yaji dan chode yai ke je manyam
sia ga ma point de man loser long loser ni sia mane ya je chero de yai ke je la lar ken one na mi chero de yai ka babadu ki ka mamadu ka si wutolo na mo wala gurke mo la ya lera do ran wena mo bi chiang dan en te ga jiba la mi je ja la ko lar no e cha nya le cha la dor ko jen jo de nang rei kasha che chia mane nang rei kachka ka jana be cho de be je la wudak ke bro lo wo ke be jien bo wud do dien ke bo dom no man la ju no jin nyamo ke dur chi jala cha ja chi chia man chi kana met ke ja so na mekel anyong nyal ba mi cha ja nang tong mi bo la ni ndor mo ka mi lu nya jok we dor chia mane bala riek mi dira long de lo ke ja jogono chi nyal cha lo ja jok nyal der lo jok der dor chia mane unless chete ka bon mi ji to ka ke bo kulo gor bel ke bo dor mi chang be go the same thing de chia man bo de ka jien de kan bun gor dor dan te ten mi te ke miet mi te ka ja mo janta chiang ma dan te ka na re dwan ware no mi nyami mo mi dong cha ru ni jaba again the same process go and got again man ten yen ka podalong so jene man very important go ran nyaa ka yakel jene ne ka kwen tamaka ja jojen gwan wone na lad men and kan de wuna de kan ka kwen on especially men western world chila men continent ka Africa so na me come on right now de ko laro wone na chi chiange da na tigan wala chetel shi man ta ma shika gwar shi maru gi jeno dong de kan la independent de kan gi jeno shikan wuni shikan ga gor en rande harode don karwade ba te ga mala shigwa George dor dan teten mi che ko nyur karwade gore je en go bete ka chow ramimo mi biga tekel ramimo mi bi dabgat mi be cholo no dumda na mo mi tin doran kon weri na mo right now che joje gwan wone ne che man kon shikan le lan le die dan la shikan tamala daga no barore chu mo ka dor no chawde lwa ki be chu gwinya no che let che te ka dor barai na mi chi chang che go be jen wena mo chi che ke uta karwade me la ya team no gor je no be te ko mo be te ka chow is the only thing la ya team re te ka da so by any mean bi she go be gor no be chow be je gor barai na ko shi men to mon chi ka da ka chow ken chi ka ne kel ka chow ken the only way out ka ke especially men western well men Africa la na gor no bro de gor chow da dia me bi e kwen ko she gor no badon and show manyam show be jela dika ko be take care of you mi sha dun chang no go long a chang ti ka gad ba mo da ba der jina no ko kan gad to chi kan be te kel ke ji gad bu go kunga bu go kud gwandien ba da te mi chi mena go jano mi sha dab ka gad chi kan bu kud gwandien chi kan ba che ba no bu go te kel ka ja jana bo go shu ji yo ka shojen di ka jana ramadan dia gwandien man de kulo we de ko kulo rom be palwe do go jano da gad ju no ya kor gwandun she look to God ko but a man responsibility ano ba God ke ba karom mi che ko kana no jin shek che jirom and then e would ko take care kan God tule te ka ke kam mi ke je ay nyinga werom te ramade God ke de ke lo la kona la ni siang so right now jene rala chi tuok che wo ko odi ko che tel won ti je ka and then che wo ko dong be man be can take organization ano che kamana channeling ano dong de ran dong be connection well de ke wood jen ba ne ko ken ba ju kulo gor show ba de connection na mechale ci ko nen ka kerun dialati men to wan ken long weekend ke relationship ne ken la rana kwen ke temme ki la rana gor ke temme ba yoga ba ga cham ba ko ga dial ba ko tu ba shi man ba ga pal tikal changa shi man chak tel mete ke jeno mi de wudo dien me kan ka jik me ga do ara dien changa yang kana la duide and then bala wona ko jen point ko na ro da karwade ke kwaka te kama shi mana wudka te kama shi mana point en loko la kon karwade ko cha wudu mi cha ba jaja bil distaff bana me ci culture te rin gwadam ci culture te jiya ka culture no tel wud me tel shik me de ro da kon karwade che dem to medo a chang te ka kwak de ala tedi de wud der ho ka der ga de la joda a jen mu nyudo queen mo queen mu gwa me che de madak but queen mo queen shigro da karwade man wud ba che jagu jeno jen te ka lan bu gwa melede be she point be chu tie long ban wo dong che wud che jenok be kwa ga dial $1,000 ba ga chu use ka kama ka wud ko ga wud bene kwa dial damni mobile all those things wona ka torbieli motor all this thing be shek be ka kam wud and when mo be chu ko to cha wud cha ja kwen tele wud mu lwan ke kwen
tere je wi mona me wood cha je de kwen ka kon yal me chalat yala do ne ne eni wood de shek de je kweno eni wood de je no dere nyal dere je largur and then de je kwen wood mo che shek de ben jien e be wood be je cook of course la ja chwal ke lom ana mon me dan I talk about that then chotene one she disagree lom je ne lom ram ken kwen la woni jin dore bi kwa bi ka cham after that mi chi kwa chi ka cham then bu dor gwa dam titen ka lom ba point de la lere ko ne mi wood je kwen take a shake de shang ba ko de jen point de wood bu ko dor yen ba ko ngungu jana e cho dor lom ka de lom de ba gat chi shake de an shake mo mi shal mi cha cholo no an let shake mo cha kon jen dor yen ka chok cha ka yor pin ba ko ban dor rut ka ba cholo no ngungu che take a man ne ke che take a shake cha bu cholo lom man wen mo ne jen ta dan titin ban mi na ko jen ta mi na woni ko dong de na de ka connect alo che let che ga mala chal ke prostitution ki de kon choli a rare ka tungna right ko chere mo ko grand point alo chere ko ni ka western world aja chwal ken ko kong ni jin mi rara dien le connection ni ki but bi gor but be je cham ko be je pal ki don but be je mo ka you and then after that be je kan then be din kon le be all this thing ke wrong ka relationship tell relationship me dewo goika me tenere de take your relationship mo cha tede cha lede anyok bo relationship of commitment mi ci do commit no ram ma cha no ko de kelew ca tok bitin dialan content gor no ka bi ga chulas let men tikan ga chuon ko ran loy de la ja tu ben wen ram ma cha de no but one mistake ko war men ci ga de la jene ci ga cha lar no ne hen cha wudo mo cha je kwen no chu ma lar no tel wun mu lwa ka kwen wud dong da tel kwa wen mo go da dan ci je ka ci no ka ci je no dong der tel kwa ba tel wud mi de la ro tel kwa be te ke mane chang o dang di la ka lat ke jodo ba ka kul gortin ki o wel ba la jodo ba ka kul gortin na mo jente ke nan na ka je ba tek mi dong e wud kwa le mi do ni e chek na mo che de gwa aje la kul ya te ke la mane right now ri wuni te ngwan ti ken ke lam quick ken ko jin brand be kwa ka dial be ka use ke ji na ji win to goal ko ga ti dial ko no gori and yet bi lo lugurun na mela lam la janu nga beje me bebe re kwano konial cha kon dial poso no de rande te ka partner kan kut kana jalo tele mi chala no de shik de to lora bang kurun dial no yala ro shik de ro do gor show me de te ke tele problem no okay mi shi guje no rammo rami shi no ka jan bejelo yarun jina ngo gori mo gor ne gat gor ni chianga den ko most of the time la gor ke longa men ne ka do be wal e kwi gatka mala wuda kwa ke jelo e kwi gatka only that a changa jelo mbone la gor na gat ke jen wuda mo but gade yo charge bu gor wud ko de chi gade baye shi luda dane shi kon me shi kon ko unless ti shi ga mo a chi mana je ga chol ka cha bi charge la no kan dang ro ti kan ko chi ka ti relationship me de kan ku chiang ala ran kan chode ki ran kan shit then ba wud mo chu jo no ngunu muno jen ta da la de tin no but right now right corner ka ta ran chode la gwa se me anu be te ka te ba le project ni kere ko kian lat ke la community dan we je community dan chagwa me de ko dan ti jeno wo kon wen ndien ku je den wo kontino me ben kon community dan pin culture me nyinga dial yer kon ke ko no ko de ko rodan and I listen to some message queen me dit ka social media ban me lana mala nang ni siang along chen ke ku jeno china chi ke che lana government gwa ni jeno wen mo tana teken ke point to go to lat ken ke ko de nuare de kan capture de kan lo number one thing tana that ken no na jin mi chaji advice de la to kono jin de le jen de le wo bu lo jam kam do jen tana ba la je ko na gurno yen dial mi share la ka be I con using all of you together and then we am le jen be je declare at one ba yanga je no ne ti to show ko wel ke jandang ro chikana no kono bugun wer bukan la de kanana but individually la ran we pen code ka na mo la be jelong so man de kon lar jene cultural dignity ente ko kon ci ya gona do mi ban queen kon wer ban jere leka atel shing mu lar no jene queen ne wut no wut queen ni check kan mato ni ndo ran dere jegalong anyok e check la ro en luanga ro da karwa de che mun to
Sheikh blonde wood anyok ne de kontilla de ko lar no chitke ne de ko la gwar nyetin kana kwen some of you can gwar nyet kwen madan le roda don't by influence bi go no ti ka gur mite ka kwak ti she more te ka kwak and then you don't need a man they jogo you are mistaken changan chaji use che talk che gware che we che chob ditka che chom no run diala kon la nyal la men la ja jigatin bukule we mier bukulo ben kay jog jin chaji bi no ba ji chu use ngene you de code kan wena mo nei kone ngwet no ga ji gwada da na ngode tikete mo gwa mi che te du cha che yar che let kemi chodo lot and then ngwada be chutel mo be chutel shi mo gwa mo be je jela lar kan wona ne nyal mi che chode che no ko shen ken e ko te den tu ken maneri apale je lo no wut a chimet ka kwang kana tap ko kanen kone yar kana tato kena ko anyok bujin palro de pinre duaro chute chap komi te chap shi aron biling yana gwan duaro so na me der la information me de nywa kon kel ka jodana chalat ke social media tin gwad dana chi role chi ko toktin la role din jito by the way de kon ga capchong me la gwandi no kon ki elder kon la karodi get involved bekan kon go kon do but right now te ramal lo gramo jaramo ka jale but chi chong kon wari ngani wona kene de kon don shi del gor kon bana te ke ler me go akodi non ne rodan nogdana sharik nogdana shak kwet ka kon tama en media shaje dominate de kwet me lat gane je ka kwet la te gane ngwane ba linga na mo but me lat gane je ka normally like way I'm talking then nobody will listen so akon chin nong me je chana nong me teri chana nong me go ajan go dana go re de chong tene na me ja ka kwen ka me go chwa go no biaro dun ja ko dong biarun use ka do mi shajen kwen she business kwen a take a lifeline a take mi pe na rodin ke je kwen arodin ko binadap chinaren kwen ko binaren ngar karodin no en kwen mangar na rodin ke je ba run la yen wa dak pin bram lo jale ka jale bram jale ka jale ba mi kwen mi tere ide te ka gad na mo kwen mo la gwawe ban mi chi binye no ana bete ka chega mo no ka chine be dap chine bete ka chia la dak yen right now no gote yeba chwa zero run you know gor jeno jin mo gor shek gor no ala shek mi mo gor jeno bi ateka gat kill ko bi relationship tun ba kula bom bi akula jan re noka so jo me gor jeno de jin ngaka kon kel kon e kon la nuari no kwen please kwen go along a kon chi yer kwen mo dongwa ne di ala kon tin non tin chi nen online kwen na lung na rodien ka dop na na chiben men de na gor jeno kwen she business kwen tele reer mitrede kwen ma cha podo konyal ko binar dab ke je okay kwen she ngar mi gwi jano jindu no ngar ngeda no run be wotol yer be wodot reideka tadan gwi jano de ile leke ke je no de te dir na ngaje be chwa zero anyo especially de kon dong gwi jano dong mi chi wutcha kwen ano kan chan gat chan gor bad gor ne playing ki go na ngar tanat ke ngene to gor ko bitega gad jin chi plan no kurum dang de biarun no ko jamo ko me we am check and then below the betul you know we should be planning an order a long relationship and you jin ram mi din jaga yo ku je ko for how long ci ben ka plan ko en queen la take a plan we belat and one charo re aleka ka peurun shop kane bete kel kono jarama money right take chiro plan bi atkel ka fitun tegdun kelyo good mi charo den chiro plan ko bi atkel tegdun kelyo ka ngoni chiri aleka more relationship ka man bu relationship dun bi ko le jaka strong a part ko bi take a gat mi ba nyu the relationship ko na mo take a gat mi tin enyok a plan mi tiri chilado ko bi a chenkel do no bi a chen apart ram mo quick care ram de den quick care do you think that relationship will last long I don't think so relationship mo bala mi check alo chere me non mi check mi tiri de take we run okay che gurno banarin kai ko no chaka che jagor bana tok bana jalat gan manekon bana tok bana jalat nya manekon jin mo gore chega la tok ke gore chaw jin chega man ke jin wude mo ko nyal che lugo no de randere te kam but jin mo gore jaga do mi jek do mo gore jeno bi mit ke je ke do mo gore jeno bi tigra mo bi yar ke je pli ngade no na me tilam teten ano be use la tok way you want to but ngade no ko nyal te ko be jitich
ko te lat ke men ki te lat ke wune det ken ga kriem dien ti kan ga lora bang ram kel be tigre ke le balat ko nga ga na ga je bene tigre bene tukel but after that se ko che ga je then be yor tong mi so je ga na mene pel ki banaren pel re noka che chong gon je no bana je correct mi chikene me jen gwa dana go be chong tene me ana ban yo je ga le radien ba te mal